Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Kutman okşu gününüzden bugün 15. 15. Oktiyar günü biz Bel Ayıl hökümetinin Şıktan Jaштар borboruna geldik. Şıktan Jaштар borboruna sağ kol jatatken aşıl жерден кичине маалымат алып беребиz. Лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Биздин дарек Бел Айыл hökümetinin Şıktan Jаштар borboruна келдик. Your favorite animal is a butterfly. First, yes. First, Aida. Okay. Two. Here So two. you have never flown on a plane. Two. I don't know. I think you told me that you visited Russia. Probably you flew there, or did you take the bus? Maybe, but Maybe. 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 yes, maybe. Maybe. We don't Yes. know. Yeah, we Okay. don't know. Okay. So. If I will say answer, I will tell about that. You here So, you will know Okay. answer. Okay. I Yeah. think. How you see it? Your favorite animal is butterfly. I think. Maybe. Actually, you know. Actually, you told me. I Yeah. think yes. I told you. Oi. But maybe you fooled me before. I don't know. Yeah. Hazır Yeah, let's put soğuk my oldu. name Biz here. hazır My name Which here. one? direktörüne Butterfly. bağlıyız. Butterfly. Assalamu alaikum урматтуу Мукат жымат өткөн катталуучулар. Бүгүн биз Бел Айыл өкмөтүнө караштуу Шыктан Жаштар борборунун директору Махат эжеге келдик. Ошо Махат эжеге кичине маалымат берип неме кылып коет экен. Башкадан саламатсыздарбы? Нокат кабар 24. 24 каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз учурда Нокат районуна караштуу Бел Айыл өкмөтүнүн Шыктан Жаштар борборунда эмгектенип, бизде учурда 30 бала тил үйрөнүп билим алууда. Азыркы моментте бизде Германиянын жараны Тим аттуу волонтер бизде иштеп, бүгүнкү күндө 3 группага бөлүнүп, өтө сонун ийгиликтерге жетишип, жайкы каникулдарды уюштурдук. Айыл өкмөтүбүздөгү өткөзүлүп жаткан жергиликтүү бийликтердин өткөзүлүп жаткан иш-чараларга катышабыз. Волонтерлор бизден жакшынакай ийгиликтерге жетишип, университеттерде, мектепте алдыңкы балдарга окушуп, алдыга койгон максаттары, ийгиликтери өтө чоң. Андыктан биздин борборго келиңиздер. Билим алуунун эрте кечи жок дегендей, мен өзүм 37 жашта болсом да англис тилин үйрөнүп атам азыр. Тил үйрөнгөн бул абдан сонун, келечеги бар. Алгылыктуу, жемиштүү иштерге жетишебиз деген ойдомун. Чоң рахмат. Анан бул эжеке мына дарегин айтып койсоңуз жакшы болот элек. Угармандар бар, көрөрмөндөр бар. Биздин дарек Кайрагач айылында өзүңүздөргө маалым болгондой эле маданият үйү биз билген курулуш деп айтабыз. Ошол жерде биринчи этажында жайгашкан. Келиңиздер. Саатын эме айтып коең. Саат бир жумада 3 күн окуйбуз, 5-6 базар күндөрү окуйбуз, 11-ден кечки 5-ке чейин. Рахмат Алла разы болсун. Азыр не кылып, ушу баланы ушу агайлар менен тааныштырып койсоңуз жакшы болот экен, өзүңүз неме кылычы. Учурда бизде сабак жүрүп атат, азыр 4-чү группанын студенттери. Бизде азыр волонтер Your father's car. Германиядан Oh, келген. okay. Жана студенттерибиз Саида, And he allows Эрнис, you to Саида, drive? Альбина. Oh, very good. And you have a boyfriend right now? I know, yes. Actually, no. No? Maybe Maybe. I have boyfriend. Maybe. So, What's his name? What's his name? What's your boyfriend's name? I don't see you. You can't tell me? It's really sad. Can you dance for us? No? Oh, so, I am shy. sorry. You're shy? Oh, okay. Yeah, tuttuğunu. Yeah. So I think here the third sentence is right because maybe you like dancing, maybe not.
or it's second? Yeah. Because Should I you don't have continue? boyfriend now. Can you say some words for him? About For- yourself. Yeah. About myself, For just example, because I don't even know Yeah. where he's from and what this is for. But yeah. So they came from Nokat. So oh wow! So can you tell about yourself? And what I'm doing here? Yeah. Yes. So my name is Tim. I'm 19 years old. I came from Germany to Kyrgyzstan because after school I wanted to do something different, to do something new, to challenge myself also. So I came to teach some English in Kyrgyzstan, which is really cool so far because everyone is like very motivated to learn, and I think we're getting on quite well, and it's a lot of fun. So, That's what I can say. Менин атым Тим, 19 жашта болом дейт. Германиядан келдим. Мен бул жерде Кыргызстанга келгеним. So, what you say? You came to Kyrgyzstan? Yes, for to experience something new, to have a challenge also. Жаңы нерселерди көрүп, үйрөнгөнү келдим дейт. Ал жака барганда жаңы нерселерди кылганга. So, Yes. how for you Kyrgyzstan? Why I came to Kyrgyzstan? No, how for you Kyrgyzstan? Oh, how it is for me? Yes, Yeah. yes. I really nice. So I really enjoy it, and also working with the students in the English class. They're all very motivated, so Okay. that's really great. What you like in Kyrgyzstan? The people, the people actually I like most the people, and also the mountains are actually really impressive. Yes. Yes, I love So, listening. Кыргызстанга келгенде аларга адамдын эли жагыптыр. Анан Кыргызстандын тоолору абдан жагыптыр биздин туристтерге. Özün tanışıp kesin ama. Мен атым мен Жалалидин аты жөнүм Жалалидин Фернис. Жиди айылынан болом. Азыр ушул кайрагачты ушул Жаштар Шыктан борборунда келип ушундай туристтер менен окуп, англис тилинде сабак алабыз. Allah razı olsun. Rahmet.